Kahnyau trap youth council lengkoi circle mentaga sngi kala pensngau ya kajing kerdu jongki nongrap hasnong lengkoi ha West Khasi Hills district. Hakani kajing penat kubor ka HYC kala ongba kasnong lengkoi ka bala sedang ban keu hakarat karyang nadu bakatanat water resources department kala la ban penpoi syaki lengka girisa jongki nongrap. Nakaliang ka HYC lengkoi circle hawide baka ujor na hinong sang ki babun ki badai ki norab nakaliang kasang nilalait ban jurep patpait dala ki jong hikmat hawide baka tanap water resources ya bro likely kidang kin oisya kilong ki babet mat ki babyang oisya hakisnya meladak hapdang gajing tray buat gajing syak nang shop no haus lap ubajur Andre nakaliang kalipat ban kamsin la ino buat nakaliang kinorab kilayo eka ke ba kidon kam buat eka ke ba kikua buat ke umro kalapoi hadu akun tha rap ke jongki buat nakaliang kasem misingo ban ai ke burong ya katanat water resources makalala matbet penbiang ya kijing don kam jong kinorab oisya hapreng ke jingbet jingbiang ke jimun poi jong kene ke umrap kensang ke ke suja raja no bat hapreng ke jing tre bat hapreng ke jing don kam ha kinorap kila don hapreng ke jing sung no bat ondai la lek ban peit ban jigo bunsin kila laut ba upai lat kut ngani udah light no hasiteng ti badro hakmat juga tolong how pai narung dak sendrum di la set no dak jabo buat nakaliang kasen ibu ke jengkerpat ya ketenat water resources maka dai ban ai bu ya kita kicing don kang hawide buat kinorap kenang ba ken light ya kita kicing nakapor syakapor